Pedrino u Ali Khamenei syaki krem ki tonel ha Iran ban lai yang kijing syak penyap hak sipa jong ke Amerika. Kad ba berngam teng ke Iran ya ke Amerika bakat makan saki pura hak ke kenti ke pemerintah lada ke Amerika ke tang susdang ban hir ya ke Iran. Bat ke Iran ke berngam bahkan penjot penpra wat ke jahat ke USS Abraham Lincoln. Kabakit ya ke jet thma syaduriau ban hir thma ya ke Iran. Bat ke Iran kelakam bakala ban penjot penpra pengamno ya ke USS Abraham Lincoln ke jahat kit aircraft jong ke US tang hapo ke siminit lada ke Amerika ke tang sustang ban hir thma ya ke Iran ha ke kapor ke pemerintah. Kumta lada bakla tiak ke thma ke bajur kan sakipuk ha Middle East. Namar ke Iran kelakam bahkan sapendon kamlut ya barok kitir temakat bakadon hakane kenti kawat ke pemerintah banyak kun Persia ke Amerika bat kum juru ya ke Israel. Kum ta kad bakane ke jingstang jong atma kelajan ulidar jong ke Iran Ayatollah Khamenei ulah hapan Pedrino syagi krem ke tonel bating yo ke Amerika kan yo bat penyap no yau. Kumta jelang ulah pet syaki bangkar ki tonel ki krem hapo kendel ban lai ki ketang suloi ki bom jong ke Amerika. Kad bau komandar jong ke US Central Command u Admiral Brad Kopar bar kenhun jong nin kasngi kila po sy Israel na kamta ka meeting bat kum juru pada kendu wadi Prime Minister jong ke Israel u Benjamin Netanyahu. Ka Russia kala kentu ya ki pajba pankir ban lej penwan sya Iran. Bat baro ki flight kala cancel lut ya ka lejawan sya Middle East. Kumta kadak jong jingstang ka thma klan nangjan bat lada ka thma kan ki mentah pedang ke Amerika bat ke Iran kan de ka thma ka bajurba. Namar ke Amerika klan depen kre pura ya ki jet thma ki bor sipai Middle East ban bom ke Iran. Namar kene kejingikan at kelas dang na duus nem baladep. Namar da kejing pen jong ke Iran ban sedang biang ya ki nuklir misai. Bat mentah sa ke bak Amerika kan le ya ke Iran ha kene kenti ke pemerintah. Imat satang ha kanu kapor ke bompoi perkat ketemakan sakhi jiling bat ke kejingnya pen ibor ke bamar keliang kejing jot ke de ke bakrau. Kum taru ke kebanang nang sekmat tong nang ap we bati kubor bandawa. Bat syuakan perku tika kubor nagam tajung tug parlok tiba kuabat kit online tiket logidro kaba ensa penilkai haboi rembong hakan nika kat saw trik Februari arajar punriu pila ban WhatsApp yang hawne unembar prahnyo kendai prahnyo new nriu saw not pra tang aspa tangka kador jong kebai tiket logidro kad baka price ke benengkong dan ke brand new Bolero Kampar lane pralak tengka ke price ke baar Scorpio second hand lane lailak tengka ke price ke balai Bolero second hand lane arlaksan pewajar tengka price basau Honda City second hand lane silak rupau tengka price basan Swift second hand lane silak sapau hajar tengka price ban riu Maruti second hand lane new hajar tengka. Kibak kwa bantit online pelawan WhatsApp yang hawne unubar ubang lapan ha kene ke video ku blai sibun.